Assalomu alaykum bardosh. Shmu za saytga ustachilik qaror bering. Dashmu просто сайт ra megum ki men daysa уже пополнить kadagim hamjo Terex. Daysa ya bor vivet kadagim без Terex, минимальный вивет без Terex. Пополнение $1 мақсад гап, я устете. Трени сайт ромадан по адресу Трон ромадан мешава. Saya bina baru sekarang ada terus misalnya ngedreng, emang udah buat rumah dagang, ada balans mal beast tron hasa emang saya gap, şastena robot depazit işon da ister. Palasar amca juga bor, ini jah hasa emang saya gap siyor finger metin ki, siyor finger şunu masaya gap sun korkun yok siyor finger ihtimal da bayit kadar sun korkun. Даже мақсад метон реклама то ёки реклама добавить не даже актив чётки метон ки реклама добавить не ёки сёрфинг тамошо кунед 0 DTX коркне се полоса межикем бонуси аса реферальный ссылка дора игра оплата гуфтаги бардор инҷа мақсад минимальный сумма вивер 20 трекс ашкали гуфтабе اینجا کد میتونه کد هم میزنیم پریسی میکنیم تمام میتونه که پولی پارتگیتونه با وضعیت هم کردن بشود اینجا با جا رندست هم کردن بشود مقصد گب رندست نمیکنم اما ویود میکنم شتوی در شما نشوندیم فرجکن 32 بردارم 18 تریکس و 70 سنت مقصد گب باید گذاره در پایری کشلو که ما در شما نشون دوست مقصد گب Uğraşam. Yine adresi var da Aksaray'da bir kalem ismi. Bozkır kalesi var sadece. Okula teze. Gideşam oldaşma ve nişan dolayı benim için de istoriya da masa. Yine istoriya dostu. Istoriya ne var da? Desin. Jak to bis tricks video digma karage hasta masa gabayca. Пополнение панжо трикс вот гуфт чикар ки гуфт масалга эҷа возврат деньги раст пул пафте масалга махуна шуда тона возврат деньги рамеж ки пули пафтаги тона ба сайт наметона ки адрени сайт гирен фамилестен реферал исилка шама масалга се урони дошта якум урош 10% дему сеимуш де 1% кароти на реферал исилка метона ки ба реферал исилка ам кор кунем вот مثلا بونус داره که راز مثلا بونوس های گرفتگی من مثلا جون شما که این آپشن بونوس های ما گرفتگی 4 تریکس 69 سنت تریکس های ویود کردگی ما کارش تمام بارده در این پای کشلاگ میگیرم استوری هم بکنم دیگه برای 18 تریکس روی اتوماتیک اومده دیده این همون سایت تمام باردارم میدونم در کانال پادکست میکنیم سایت های اینا وجدار میکنیم